wanyangu wantu mama na wantu baba, assalamu alaikum. Wamde John Ballows yuti kawaida amalagwe vozuzi lagwe vojana jin lagwe na leo wamsungu lagwe to halo beini bani ntongo ya urgence anini dénonciation il y urgente lukamba wa mwanamsa akojilhana halzina la akbar mamsaun waye mahe mzuani wa shimtsamdu bahe mgazcha be wao makazi yao waunda malago yao ni mwali mamsaun nafugo jana doktalia hon aux 1h du matin be kabla ya kama kwamba nirongowe namna hilo makwamba ya jana ya tamamso na fariki itu lazima n'exposera des effets voila baonu mamsana mwana anakiliha ambafu yani vanshungwa ambazo katuzurungwa mana vale mtukatseme maiti hapo mashusila mshatunu watu na tabu nyingi wakuna tabu nyingi ya maiti efake rongola ile donc vanshungwa ambazo eserizi rongo emba twelo halatsa ha besu rongo lezo muhimu ambazo msozelewa hawavu akbarunu aka Egyptu akufanya misomo yake ajiliana hanzia za mahaba na mwana mtu mshe mwegyptien lamba waye unu bahe akamtu lamba kwamba kamrumishi wa ya affaires étrangères yani mirex ya Egypte wawa patala na umarabu unu wamfungia normal wafungia kabaka pongoza zina babo mfungia yaye mwarabu mwegyptien unu ije iparu hana amba waja waandisa wapara fikra amba lazima wafanye business i business yo mwana mtumsho unu kula wana nazo zazurungwa kumurmani yani bahe au dewe mwana mtumsho unu wata kupompesa bank pesa kaza kashashi ni milioni ya shukomori waja kufanya business ya kushu za wana wabos kushu zo bwene Egyptu hoho akonvertizia zo mwenye mzuani de ijamba kawaile wana hisabu yani kawaile wana hisabu mwanamsa mtumshe mwegyptianu wayasi kama mwanamsa mzuani mgazijaunu yani mwanamsa mkomorunu asika mamarnake hamwazi pesa yani wejiri abus de confiance hulawana sidewami hulawana na mwegyptien nunu zo ajazrongwa hun ntonge jiri nchini Fuelamba bahe wa mwegyptien unu mwanamtumshe unu kumsalamu mwanamtumshe unu Fuelamba bahe wa mwegyptien unu waya mtu afanya haza affaires étrangères akojilia na madiplomate makomorien ahiri hunu afazi intervention zahe babo mwana mwegyptien ajashkunzua ajalabu zingazija azungwa ba vyema avoka hule avoka wamkubalia en tout cas ajashkunzua ushikayo nzwani mana kana intervention tronga ajaba akbarunu aretewa anafungwa nkoki yo prison zero swafi wamtsiviri 15 jours roho wakati yezi abedi yo prison zero yani wakati nakafungwa ho entre parenthèses manyangu mtumshakani bechezea couverture na wale kilile dao na msao
ma agent pénitentiaire ufanya fujar swa warengezo wenzangu na kula la monsi amwe aro no vanusko baridi ata ikori yangu pia ke ya ziwi pia partout fironcle en français manangu en français chamba chiwi sholo ngula je shinga sija en tout cas ko aush mwali donc kasi fironcle partout ziwi yani prison zero soit prison ya kama si prison zero komora na prison ya koki si je vois mon qui a mon la chambre B je sais pas quoi mais plusieurs koki prison zero soit abo akbarunu il a jugé wa arengwa directement avec le mandat de dépôt abo velu mandat de dépôt to jugé wa leo akula mare jugement il sera repoussé wa to jugé wa leo to jamais so ta mission vandi que j'aurais repoussé wa ambaye tu dire de janvier beno gejim chini akbarunu ajarende hamwadi shivani amwambia ma agent pénitentiaire yani wa usio na maisha ya shiva ya ma prisonnier ambaye wamniskodza wale wasimdarawe wamniskodza wasimdarawe ijalia bakbarunu volamba tunguye skalipi waloja mtoe vo mbele alopitali ya hombo afariki dunia vojana 1h du matin à peu près afariki dunia. Maintenant mkabala wa histoire yo pia yenda avamba amarnake mshewa hunu au kamarnake yom kesni intereswan yo kayanu husu wamtsi avoka wamtsi njema zae wabweniwo wala wae victime no mtsampata tsamhama chongo interest yo vani li hadisi ya ma agent de pénitencier manet marahana lokamba nisifanya dénonciation vani amba prison yankoki ke lazima ni ugamanalio wa démissionner ni kapana chongo akolwa procès prison yankoki ke la face bêtises amba vamshu alio mwade olo adisi wakati wa stara nyo ada mamwade vishaze kanta boze kakoli mtamba mamwade fait très attention mana nekayo kwelu aja fariki wozo zama na wazadisi zi neka usona amba konvel hamnya l'hôpital mana ukawaya ba l'hôpital par contre une décision qu'elle wana na ma agent pénitentiaire yo la wana na ma juge yo la au tribunal ukabe lazima no transmettre message tribunal de ma agent pénitentiaire yani hukaya hamba mnyamba mamwade neka usona ba atotrawa ailash ba atotrawa wa infirmier wale wabo na médecin na mrengo médecin aendre shivana da amangali mwade ajo chogola moi déjà la malf que médecin traitant permanent amba chaque deuxième jour troisième jour manya voto yo trop tard chaque deuxième jour a sera shivani andre angalia ma prisonnier azmanu wa no mene eta va médecin da walio makasina ziofanya lazima chaque prison vous nomme médecin ba odaka ovavo anga na prisonnier mana ma prisonnier déjà au califete tomate shaula na conversion zozo prison kwa twabeti et on saka na fungwa tu bati violemment na toi bichu chantou si ça kanfunga mais comme amati fungwa 2024 c'est pour des raisons politiques c'est pas la première fois wakati wabedi kasifungwa kama kwa ni la beti 15 jours koki arika seza drepa shkomoro kwa tokutuzi zoko lomna kana heza rapo ya shkomori amde mtu hana za drepa shkomoro kwa tokutuzi un patriote bref vavo chungon san mambia ni wavani dénonciation ni fanya wavani ini message ni va yo de ministère de la justice amta waziri wa imaka mamtimishi ambe wadi si je vais c'est le mtu wa sasa mtu ona mtu mona de bedu mtu mona de wenda bakani mvula na ule wa education bien wa ministre matamka waji maana ils sont pas présents mkaona wa media mkaona ma interview mkaona tava tuko wansi ministre de finance voisin na kumjua na ma interview kwa pana ubedi mshangama donc hakuru prene msani mweleza namba lazimani ministère de la justice yensi atu wabwe enquête urgente yani wa diligente enquête on doit jouer les responsabilités za kila mtu maana ce monsieur c'est un très jeune voilà
c'est un homme très jeune. Yani anafatu ashu saba tu comme ça là dende kafanya faute vani dende wantu wa miliara mwenzini vani wa paisiblement malagona na magari yao katikati na nyumba za wasianshi basi wewe neka akanamkumisha kamlula amarna yake au kawaida na hesabu yuda zamani kama aja feshu gautu alamba afungwa tu tafetu hawali halo yani c'est ça non non, c'est trop. C'est vraiment dommage. Un gars comme ça, un cas où mais bon, abus de confiance, yo, vont tout faire ça. Voici la sakara fanya mana. Soit kara par occasion, soit jamais voici soit on faire abus de confiance. Madame mkafa abus de confiance ton gombili. Vont dire kaza na mami tseba shinchantu, mami tsora vamtu, quoi par occasion. Wana mtu ambaye nyangwa zwala kutomkiana tongamba arava mtu asiwa awatu washivalamba hibi mana we dans sa conscience weka lazima yabashusha yodi yangu position en tout cas ne quand on kama civil wasrava mtu abo siju abia wamia mama position yangu wamtimcho kama nsi wanslive ne kasi nazim pesa za oliva wala mtimcho kama nebishusha tu yo yiketo programa ama mesha nsimia Mungu mtu kaji wala bantu katunchuka na problem te para mtu vani ambeda kilongia mama mpwani donc tu fais n'importe quoi donc tu ngombili stongo santa fanya arnaki soit venza pesa au no haya ou senga chocho soit para tu kontar soit kusi ba mana ka occasion to kusupara ata occasion to kusupara wina soit wawe malezo ya para ya hambia mboti mtu ora bashusha donc wasikari samwe arnaki babo qu'est-ce qui intéresse ka e passa radio kama mamsona ndafu tu prison buri ndugu za shugao amniskoza amniskoza na mumvele hospitali amuita amfia manye mtumshe mwanya mshira kumangalia wala nyangu mwalo da shuka ja kumangalia babo nyamfia abo afu ino ki matin c'est un jeune homme très beau trop beau pas madame Piasifa mais comme ça vous imaginez monsieur vous imaginez il niveau ya connerie l'anti-joan. C'est pas la première fois vantu abasifa shivani vata wabubulwa amba wabubulwa rono mamsola afasha ntammeria morona amba wabubulwa yikatile na wabubulwa afia ntammeria ya moroni vantu damba asifa prison mana skoza afuma na skoza no kesta zindugia para marinda asifa prison mana skoza ntsindi bwavu singatiti ne kamswa mamvela l'hôpital sotrawa na mvele metsa na mangadi mnyawe malabani yezini waskwitso buza wawe sikutu chipara prison wawe ko chanya o prison kama onda mama ministri wafungwa bani na marais wa daula na ma koloneli na ma polisi na wajandaru mafungwa vata watu wa siasa sikuwa fungwa wao ndio wanahana ba prison manifike mabodoro prison lazima manifike jau prison bani nono dilera zinvani wa mtu wa siasa au waziri wa mahakama lazima urengeleze conditions pénitentiaires loi desi uzirengeleze unahane sikutu lo shivani a tort ou a raison ujo pare godoro l'allié ujo pare médecin angale kamwade mana mamtsa misika mamtsa fragile mona yansona suraya usimona il était très beau mais usimona mamtu fragile mtu a pas sport ya elle cache n'a résisté quoi. Faut dire la masse au dernier attends, la prison voit stressé, voit voilà quoi. Zule stongo sozrongo na si souligner ton govan. Je le kola meka de contraire. Amba wae mwana watu yo kalio ate de langage. Wamun kan pasa. Yani mwana watu bana wae mkomoro de wasi. Mwana watu yani jeli ko lamba de waye de marabu akamarnake yani jekale inverse basi alawa Egypt wa samsa zahe waida kwenda shivani wakomoro wangavi wa arnake wana makongole wakomoro wangavi wa arnake wana warabu wakomoro wangavi wa arnake wana wazungu waporo para haki waporo para havi Arab Saoudite sharia shwa hukumu watu pia badim Saudien badim kama mpatana puli yezi
yo dato kumulo kakile jimo Arabie Saoudite vo do kulo mhono vo pulo chwa shoka shika saoudien shoka sham congolais pakistanais philippin indonésien marocain je pulo jimo Arabie Saoudite serikali ya miezi ya peuyo yo keka msaudien kama mjeni wakati kama msaudien na pulo chwa babo msaudien aja subuto basara mayezi ya shofalo na pulo chwa au msaudien shia na pulo chwa msaudien ka pulo chwa yani shara tu tikashoku msaudien kabasi mkomola swara nakyo na marabu alawe ndarabu no hapare hakio sisi ngamba justice tu ni sivantu haki ukamba watsai marabu na pare hakia hayo stongo mbovu be hakia marabu isija dhulumu mwana watu mkomori hakia marabu isija ka ajele mwana tu a fait prison comme ça bêtement d'une manière pitoyable comme ça fait toi le fait non c'est trop non sini wasu benzen sini wakati mpata tawi nsijube wenana nsi yani nsi yangu kusi utorege uto yani wakati utorege na usnana ma ebe sinsrega mwensi demshini nsi ka tashwara ule mshe vous imaginez qualité et médiocrité ya mahakama tumshe Salman Sabahadin wa alaikum salam donc voilà ni yetu on a mwambie ndani mwanantu afu de manière vraiment pitoyable comme ça na mregezani mwambie amba jeli kale inverse ma mwarabu na kamarnake mwana mkomoro watu aenda Egypte ou ambassade akizai à la prison de toute façon ouais moi égyptien nous ba afanyazi affaires étrangères c'est un diplomate bon takato de soit trop coince a trouvé le consulat comme de prison al Kahira au Masr. Tout c'est trop. Nous sortir la photo là et à côté na direct nous vani momo na mamtsa wafa. Mais vraiment c'est un jeune asoma. C'est karna kemtu on virwa kwa. Kawa sharia dunia ni sharia samamani mtu afi halu manarna kemtu kwa. Dani na mawaziri na wantu warava de miliards ama nsi atu wana mikatikati wana usipala mtu anonoma direction kapara 6 mois rugangala nyumba na katikati wuli vakisaje on to niveau 250 000 300 000 usunda kangala nyumba na espace ya 6 mois omwidi c'est clair omwidi c'est un voleur omwidi tudeo wa tranquille malagona wasenga na antoshi wanya wana pesa de wasenga na antoshi wanya we warenga na yatu mama wafanya zote watu mama wafanya orgie plat à 3 wala tatuzu wana pesa de donc mwanaono hii tungenti haki avant ministre gas na nambe silence un message à ministre de la justice wala hadisi amba lazimani diligente wa enquête haraka il a déterminé zat sizinza ma agent pénitentiaire mana manyam tumshekafa avengi kor bani wasuli mwali lazimani va diligente enquête ma agent pénitentiaire wao mana si ça se trouve là dans ma agent pénitentiaire wala da wavele message mahakama kwa icha manani wala hadisi yeli ya tsonga mamsoka para na l'hôpital attend na yena wakati wayo ta aja atifia bafu avant hawamaliza hawamaliza tunako tuma sujet wangina vite fait de soneleki watukufu simtulani habari namba soneleki kalsaka kaso okura na uyo soneleki wa direme ils se sont tirés une balle dans le pied wajanga mitsa wajana kontoriza wizi zilava wa tamba kontoriza ma 2 semaines nous livre 10 000 francs moi ampoule miao ma téléphone me charge on ma télé mangalé la semaine 10 000 francs au début ils ont choqué les gens on a d'abord choqué passe waspara zimpesata au directeur général a dire russo afanya contracteur presse moroni a romamba aslindra chiffre d'affaires 2026 vania 17 milliards. Le mec n'a rien compris. Wamzungu mkinibali Laurent Fabius. Kwa siasa wa Mfaransa. Nekata vile Laurent Fabius.
Avant trop d'impôts tue l'impôt. Astu gejimti. Lazima barabara bangazi jana nzwani kuraisi hibam, yani kuraisi hibata masikitiha. Baboy 17 milliards quoi il là, c'est fini. Sur le nez qui va nyo il a bâti faillite. Mané kuraisi hiba soit fi. Na u kama wajazie kuraisi hibe. Lazima na waja recruter wantu na wana intention zahu to wantu mahazini. On a intention za licenciement. Nzwana en tout cas. Donc, là, c'est la débandante, en fait. C'est fini. Son équipe, c'est ce qui est Haïti. Maintenant, la dame, au début, on a Olivier. Ils se sont dit, on n'en peut plus. Ah, c'est normal, hein? Yo, on ne regarde pas. Oui, tiens, moi, chambre, ou bien, on ne pas aussi, bouboua. Au final, yo, toi, Matsu. On est déjà bon, ça passe sur sa casse, hein. Donc, on m'a aussi, bah, chico. Nzwani na ngazijatsi para confirmation ngazijama mungu si aswafi pana confirmation bon ami Jean mi jimili ngazijamba hamo iba mwenge washiriza benzwano ne mungu si aswafi mwenge si ba swafi. Donc on s'est en faillite. À trop vouloir beaucoup on perd tout. Voilà, zole habari na kutanize les evani. Tu as fait direct zangina bisa patana na siasa. Jibu bana vya watu maana wale sasa mlagwa kile luvale sono watu wajibu bavo. Tu as la gwa après ton gozo bavo. Nisifiki namba sadaka tungo muhimu. Au maliza dalama imahakama na mrenge i direct mi partager partout en toi qui ou volume no ijiri. Vous partagez direct tungo menyo yo kebe crédit. Yo crédit que tu menya. Usingia vale ya ma video te partager basi quelqu'un ta yo 0 quelqu'un chuchu partager message quand même yene mana kasi jour mais so mtato shivande deni wami wawe manyaho baho tonto hom mahon on sait pas on se nage pas je commence on pas shivani chou bête comme ça bête comme ça. Salam alaikum wa rahmatullah.